Thutha wa igoti karu kiumia kihituku guthikiriria cira wa githurano kia president uria wambikitwo ni mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga mari na munini wake Martha Karua wa kuregana na maumirira ma president riu ndurumeni na maitho mothe mari kuri majaji mugwanja a igoti riri magitanywo kuneana itua riao muthenya wa rucio. Athikabu a kanitha wa Gatoreki makiuria akenya hamwe na atongoria kwihariria gukamukira itua riria igoti riarekereria na kuiga urumwe wa bururi. We know the Supreme Court ruling will give us a direction on the way to proceed as a country. We should also know that we are dutifully to follow the decision of these courts, and especially when it costs so much to bring this country together. Ritana otariri nirikitio ni atongoria makanitha mangi icigo-ini itiganite makiuria akenya othe kuiga thayu ona thutha wa itua ria igoti. Bishop Thomas wa kanitha wa JCC Kilifi akiuga thayu uria ukoretwo kuo ndubatie guthingithio na njira yothe. Tunasema maandamano hayo yasifanywe, maana makusudi yake si mazuri. Tuwache mahakama ya upeo itoe maamuzi yake. Tuwache rais atakayetangazwa atangazwe, aapishwe, atawale. Kenya ni yetu sote. Atongoria ya makiuga itacokia ria atongoria aria magira kuiganira na makiambika cira igoti-ini yari njira ya kihoto na ugima kugitira kurikia bururi giturenge-ini kia ngui. Haki na usawa na ukweli lazima ziandamane na dhamira za kila mmoja wetu. I'll pray that people will maintain peace and will seek God more, because whatever we have gained this time as Kenyans imetoka kutoka kwa maombi. It is all God's doing. Even the Bible says it's when there is peace and love within brothers and sisters that blessings can be poured upon us. Kenya nene kwe mundu wothe ogumukiririe na mweterere matua maria magatuo ni igoti nene na maria magatuo twitikarire namo ni tondu riu nirio rigakora itua ria Ngai. Nayo kanjo nene ya ikundi itari cia githirikari ni yuritie muingi gukanyita mbaru na gwitikira itua riria rikarekererio rigi cira uyu ikiuga maumiriro mothe magakorwo mari na ukinyaniru. Ritana otariri nirikitio ni gavana wa Kameme Fernandes Barasa na kuria muingi uhimbirie thayu. Sisi kama viongozi ningependa kuomba tuwe na subira na uamuzi wote ambao utatoka hapo kesho kwa mahakama ya juu. Sisi kama viongozi wa Azimio tuko tayari kukubali uamuzi wa mahakama ya juu. Majaji mugwanja a igoti karu mari na nginyagia utuku wa thaa thita muthenya wa rucio gukorwo marekereirie itua riao. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.